Mamuntulad na kita niyo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari isab kita niyo hajaman na ito ini. Kita yayaon lang ta pusin kamu murid dari kamu yayaon insyaallah ta'ala wal siapa tumtum katukan yang yayaon bahasa sinama hari ini aku magparuway tukbal po in Talib Abu Sa'id Ani فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرادا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pamuji maka pananglit Allah subhanahu wa ta'ala yanain Tuhan agpapanjari sinpito lapis langit makatana. Maka iya na Tuhan agpapanjari sin bangsa din makabangsa manusia malaingkan magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala makatunggal na. Serta salawat makasalam manabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanain nabi tapene Allah subhanahu wa ta'ala agpasampay sin risalah yanain agama Islam yanain pihak agamahan tabi sainaan agsabab min nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanain bakas tabi makalendoman binua tabi nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikasawahan asupaya adyain ummatna agkasanyangan. Palanggungan kami maagama Islam magsarang sukul kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sinsa heka pagsarang sukul maiya sabab itu kita masing-masing pinaindaman nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yana nikmat sa lingkat-lingkat nikmat sa halga-halga nikmat kita balli-balli bangsa din makabangsa manusia yana nikmat kaalum manjari mga palanggungan kami maagama Islam in nikmat itu tiya subay usal ta makabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala usal tama panahuan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapos pinili palanggungan kami maagama Islam ngalo tabi pangadjian matongod sin pagpangadji okko Imam Ibnu Jama'ah rahmallahu ta'ala al-ilmu salasatu asbar in ilmu tallu heka sin tekangan na mandakhala sabral awal saysay kaasok mapanag na ante kang sin pagpangadji sin ilmu takabbarah magtakabbur iya wa man dakhala sabrasani makasaysay kaasok may karuate kang sin pagpangadji sin ilmu tawadaah makamahinang iya tawadu wa man dakhala sabrasalis makasaysay kaasok may katallu tekangan sin pagpangadji sin ilmu alima annahu la ya'lam tahati na maginhawabaran na insaniya te kahatihan na. Palanggungan kami maagama Islam in hatina in pagpangadji tiya subay iya mustamir ay bimakna subay iya continuous gai iya makajari iya natotog na adya kamaw subay in pagpangadji misan gie no tatalus in panag na antekang in ikarua tekang ini katallu tekang sampayadya paragpakin kamatay subayin kanian tabi nuntut sin pagpangadji sin agama Islam
hangkan sa tasabbut si Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, i'lam hatihun annal ilmah tabannal tod in ilmu in lam yanfa'aka nabang in ilmu ilu ginagmumpaat makaah darraka na tahinang na in ilmu ilu ikamudarat makaah. Hangkan sa mga palanggungan kay maagam Islam, in hatina nuntut ka ilmu sumagawa in sa in ilmu ilu agmumpaat makaah. In hatina inse'nu ginuna, in hatina inse'nu yang gautan bangayin kihatihan no. Ambo in ilmu atau in pagpangadji tiya ubus na minoma sa Rasul sallallahu alaihi wasallam singan natasabbut mahadis ya riwayat si Abu Hurairah radhiyallahu an o Rasul sallallahu alaihi wasallam man salaka tarikan saysay pagwa min lumana makarna sin pagtuntut ilmu sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Pialuhay Allah subhanahu wa ta'ala in pag-asok na pasurga ay in sababan masabab dusin pagtuntut na ilmu ikhlas in pagtuntut na ilmu maka yang gautan na in kehatihan na tungod maagama Islam. Angkan sa in pagtuntut ilmu wajib iya matiap-tiap muslim masabab ili palanggungan kami maagama Islam pinainan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod mapagtuntutan ilmu. O Rasul sallallahu alaihi wasallam talabul ilm faridatun ala kulli muslim. In pagtuntut ilmu wajib iya matiap-tiap muslim. Ay bimakna in mapatut subay hininang idikayo muslim. In mapatut subay hininang idikayo muslim na subay iya ngadji. Subay iya ngadji dahulu ambo nga hinang ay na ibadat. Sabab in pag-ibadat mainsaniya panghati, maka insaniya ilmu, mag-isa dua iya, tinalima ay Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-ibadat mainsaniya ilmu, tahinang sababan, bangangay in manusia, maka pagbid'a maagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Andain ba kita, hindi kayo jahil, ay bimakna, aayin sa niya panghatina. Bangso pa maiya ng bahayang na tahinang sababan palayang inpikilan na. Ay bimakna insa niya akuso na masambahayang. Masabab gay na tahati bang ay in binasana na insa agtawa in pag-ibadat na iyan na tahinang sababan gay tinalima ay Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ibadat na. Hangkan sa palanggungan kami maagama Islam in pagtuntut ilmu wajib iya matiap-tiap muslim. Sabab in manusia insaniya panghatina singan iya manuk-manuk insaniya matana. Oko Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala may ito makaptangan Imam Syafi'i hinantangi na in manusia insaniya panghatina maagama Islam singan iya manuk-manuk insaniya matana. Oko Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala an-nasu bila ilm katayri bila ain. In manusia insaniya panghatina insaniya ilmuuna singan iya hantang manuk-manuk insaniya matana. Mga palanggungan kami maagama Islam singga na baha bang palayang in manuk-manuk insaniya matana na tantu-tantu ngandugtol na adya iya pay-payto sa ili dutuhan in hantang sin manusia. Bang atat kala iya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mainsa niya panghati. Tantu-tantu tood. Heka in kasaan sin pag-ibadat na. Min agtawa. Masabab ili. Hangkan na wajibin pagtuntut ilmu. Matiyap-tiyap muslim. Hasupaya iya gay. Makaranggal masyara sin Allah subhanahu wa ta'ala makarasul na. Hasupaya in pag-ibadat na agtawa. Miya masunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masabab ili palanggungan kami maagama Islam. In ayat itu tiya manunjuki makalabyan sin pagtuntut ilmu. O Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Maparman sin Allah subhanahu wa ta'ala.
painin o Muhammad ay agsibo in mga sigalam tagapanghati ay bimakna iyana ay bimakna makahati makalabyan sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala maka mga sigalam gay makahati palanggungan kami maagama Islam matampal injawab maayat itu tiya gay magsibu in tagapanghati maka insani panghati na masabab ili palanggungan kami maagama Islam pinainan kita ya Rasul sallallahu alaihi wasallam makalabyan sin alim makaabid yan nabasag mag-ibadat malingkan kulangin panghatina. O ko Rasul sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi alal abidi kapadlil qamari ala sairil kawakib. O ko Rasul sallallahu alaihi wasallam in kalabyan sin alim tagapanghati makaabid yan na basag mag-ibadat malingkan kulangin panghatina kapadlil qamari ala sairil kawakib. Singan iya kalabyan bulan makemon malaga. Sabab in alim apabila magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala matiyap-tiyap kidyut kahibalna maka mga biyasa na tahati na serta pinabe na mapanolo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masabab ili tahinang na pagmatalo matan pa Allah subhanahu wa ta'ala maparman sin Allah subhanahu wa ta'ala innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sa banal tood, inmatan magmatalo pa Allah subhanahu wa ta'ala min mga ipon na, yan ang mga sigalam al-ulama. Yan ang mga sigalam alim, tagapanghati, maquran, makamasunat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palanggungan kami maagama Islam, intakalo tabi pangajian, maayat itu tiya, banal tood in darajat sin, banna to in darajat sin matan magmatalo pa Allah subhanahu wa ta'ala insaniya na makadawhat na sa dili malingkan mga sigalam tagapanghati maquran makamasunat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andain bakitain kabtangan si Muad o ko si Muad ibn Jabal radiyallahu an ta'allamul ilm fa inna ta'allumahu khasyah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wa ba'sa anhu jihad wa badlahu kurbah wa ta'limahu man la ya'lamahu sadaqah. Wa qasi Muad ibn Jabal radhiyallahu an ta'allamul ilm atihun bin ilmu syar'i fa inna ta'allumahu khasyah tabannal to rin paghatino mailmu khasyah sabannal to rin paghatino mailmu khasyah pagmatalaw ay bimakna mahinang sababan ikadawhat no sin pagmatalo matan pa Allah subhanahu wa ta'ala masabab sin paghatino mailmu wa talabahu ibadah maka in pagtuntut no ilmu in iya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wa mudzakaratahu tasbih maka in pagreview no mailmu mahinang iya tasbih wa ba'sa anhu jihad maka in pagpihano mailmu o pamahan na niya di kayo panilaw mahukuman sin fake ubos pinihay niya bangayin jawab sin pagpihano maiya na in iya jihad pabadlahu kurbah maka in paganggaw ta no mailmo kay pangajian no maka pagtuyo no mapagtuntutan ilmo ay bimaana mahinang sababan kurbah ikapanggod no pa Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'limahu man la ya'lamahu sadaqah maka panalo no in ilmo kay pangajian no mamano siya insani apang hatina mahinang iya sadaqah mapuas min ili palanggungan kami maagam Islam toptoban ko na adjamay to bangniya min mga kaptangan ko insa agtawa atawa kanin pagmaana ko na inili min kalamasin panghati ko maka bangniya min mga kaptangan ko inpad di mapangalebi na ngamuko kamaapan makaam labi luban in Allah subhanahu wa ta'ala in mangampun makitabi makamaid na ko malapal iya na darane tabi tasabut darane tabi sabut darane tabi takale